Dangenas. Mui ya gatehang wa Sesotho Sermons and Programs ga wa amogelang gape ka jeno tsatsi la 11 Loetse selemo sa 2021 mme mui ya gatehang he jwale ka mehla ya ao amogelang kgasong ya ka jeno ke yena Seiso Jane Mphole Mguditi ke yena eo a tla ba a laola kgaso ya ka jeno mme pela ka mona ke Ntate Johnny Mahao ke tla kopa ga ka o dumedise mmu ya gatehang ge ntano go tswela pele Ntate Mahao a go dumedise ba buintate Ke a leboha Ntate Mguditi ke lakatsa ho dumedisa bohle babuhi ba thahaselli ba lenaneo lena la Sesotho Sermons and Programs jwalo ka se ke hlalositswe lebitso ke lerothodi wa Mahao mme re leboha Modimo ka tlotla ene wa re fileng yona ke a tshepa le tla hlohonolofala. ke a leboha Ntate Mahao mmu ya gatehang ke a tshepa jwale ka program enana e hlile batho ba ngata ba be tema batjha ke kopa gore ke hopotsa fela gore ge hasa ka Facebook le ka YouTube mme mahlakobana kaofela mmu ya gatehang o dumelletswe ha o ka etsa dipotso tsa hao wa di ngola kapo ya dikopo tsa thapelo e le gore ha program ena e fela tla kapela mmoho le wena mmu ya gatehang mme he ka o jwalo ke lakatsa gore ke kope gore tle kwa mahlo a thapelong ha re thapelo e qalang tshebeletso ya kajeno Ntate ya matla ohle ya lehodimong tata mona Yesu Kriste ga o le wa tata gona go sengwa ga jeng Ntate modimo ona ka monyatla go fana tata gona ga jwale Ntate le tsa di ke tla haswa di ke gona jwale ke sa go pa di ke go bema modomong ya mohlanka di ke Ntate Mahao tata ka jeno mme Ntate moya o halla tata gona ha o laole khaso ka jeno mme ba buhi ba tla ba shebetse na lona tata gona ka jeno le ga go tla tata gona sa ba bya gona Ntate modimo mme Ntate re ke ding ha molaetsa o fitla gona tata gona go thusa gore o tlo go thusa gore Ntate re gatamela go Ntate modimo mme ka mo tsa tata gona go patla go tshwana magopo o hlela di betsa Ntate modimo ona mme Ntate re thusa go mehla botlhate go kgatlheletsa tsa Ntate modimo ona mme tle re phela ka seo o ra modimo ka kata go phela ka sona Ntate modimo ya re ke re phela ga ilo rona yo Yesu Kriste a ile ga siana Ntate gona gore jalo ka ile a phela mme a fumana sana sebe le gona Ntate re thusa gore Ntate ke re phela sebe ka mekgwa o tlhate modimo tsena ga di kopa ge se pele matla Yesu Kriste tla ga o funya ga re Ntate amen. Amen. Nane Mahao ke kopa ha Ntate ke se thapo tsela ho ya Ntate tswela pele o buele ba bui bana ba Sesotho Sermons and Programs ke a lemoa ga santsa ba ke Ntate ba emetse fela go molaetsa o ele tsebentse tseo Ntate modimo a lokisitse go di ya molaetsa ga jeno ga o shwana Ntate wa ka tswela pele ha ke tla khutha morao ha o se ka mang Ntate Ntate ke a leboha ke kopa ho dumedisa mmuhi wa Sesotho Sermons and Programs hang hape mme ke o dumedisa ka lebitso le matla la mophusi wa ka e leng Jesu Kriste tsatsing la kajeno hoseng wa kajeno kananeng ena ya Sesotho Sermons and Programs re tlo shebana le sehlosa ke ba tiisetsang fela ba tla bofumana ke ba tiisetsang fela ba tla bofumana mme re tla qala re nke bukeng ya Mareka kgaolo ya 13 temana ya 13 ke kopa ho ya le nna bukeng e jwalo ya Mareka kgaolo ya 13 temana ya 13 Bibele mona ha e bua ebile le Jesu Kriste a buang ka sebele o re le tla hlouwa ke bohle ka lebaka la lebitso la ka empa ya tiisetsang ho fihlella qetellong ke yena ya tla bolokeha empa ya tiisetsang ho fihlella qetellong ke yena ya tla bolokeha Mateu kgaolo ya 24 temana ya 13 ho isa ho temana ya 14 mme lerato la ba bangata le tla tapa ka baka la ngatafalo ya bokgopo empa ya tiisetsang ho fihlella qetellong ke yena ya tla bolokeha mme taba ena eo Jesu Kriste a e buang ho Mareka 13:13 le ho Mateu kgaolo ya 24 temana ya 13 le 14 wa bonahala hore ho tiisetsa ke hona ho tla re thusa hore re qetelle re fihletse pholoho lentswe lena ho tiisetsa ka sekgowa ke lentswe endure kore
ke lentswe le bontshang le fetisa mamello. Ho tiisetsa ke ho bontsha hore hona le maemo a semonate a o lokelang hore o ikobela ona o tsamaya ka hare ho ona ho fihlelletse o a hlotse maemo ana. Jwale re tla be re re o hlotse. Pele hona le karolo tse tharo tseo Jesu Kreste ha re bala temanang tsena tseo di badileng a di hlahisang. Mme karolo ya pele ke ya batho ba tla tiisetsa ho fihlelletse qetellong, mme batho ba jwalo ho thwe ba tla fela ba bolokehe. Karolo ya bobedi, ha re bala temana ena re bile re e nahanisisa, e re hona le ba kekeng ba tiisetsa hohang, mme ba jwalo ba tla lahleha. Hona le karolo ya ho qetela e leng ya boraro, ke ba tla tiisetsa fela ba tiisetsa e seng ho fihlelletse qetellong, mme ho thwe ba jwalo ho a bonahala hore le bona ba tla lahleha. Jwale ke sehlopha se le seng fela seo ho bonahalang hore se tla bolokeha, e leng se tla tiisetsa ho fihlella qetellong. Lentswe lena tiisetsa re itse ka Senyesemane ke lentswe NGO, mme lentswe lena le latuwe lentsweng la Sekgerike le bitswang ka hore ke hupomeno. Hupomeno ke lentswe le bontshang to remain under, ho dula ka tlasa. Kore haeba ntho e le ka hodimo, jwale wena o le ka tlasa yona o imamelletse. Hobane re se re itse re mamella hobane hona le ntho eo re nang le maiphihlelo a yona, jwale ntho ena ha se ntho e monate. Jwale ha o ke ba tla bolokeha fela, ke ba tla tiisetsa fela ba tlang ho bolokeha mehleng ya qetello. Jwale ke kopa re qale ditaba tsena ho utlwa hore na hobaneng re lokela ho tiisetsa ha re le ba Kreste. Hobaneng hore re tle re pholohe re tla lokela hore re tiisetse, re mamelle. Re tla qala mo ditaba tsena di qadileng teng, Ezekiel kgaolo ya 28 temana ya 14 ho isa ho temana ya 15. Re tle re tshelele hape ho temana ya 17. Ezekiel kgaolo ya 28 temana ya 14 ho isa ho temana ya 15 le temana ya 17. Modimo o ile a bopa dintho tsohle kaofela, mme di le ntle. O bopile le hodimo, le ha Bebele sa re hlalosetse na neng, fela re a hlakela hore tsohle tseo Modimo di entseng di ntle, mme ne di phethehile. Jwale Bebele e re isa hantle ka ho le hodimo hore na ho ile wa etsahala jwang. Ezekiel kgaolo ya 28 temana ya 14 ho isa temana ya 17 e re o ne o le kerubimi e diphio tse otlolohileng ya mosireletsi, ke ne ke o beile jwalo, o ne o le tabeng e halalelang ya Modimo, o ne o tsamaya majweng a benyang, o nnile wa tsamaya ka metsamao e phethehileng ha e sa le ho hlaha, ho fihlela bokgopo bo fumanwa ho wena. Temana 17, pelo ya hao e ikgomositse ka botle ba hao, ke o dietse fatshe ke hona. Mona re bolellwa ka lenyeloi leo Ezekiel a hlalosang ke le kerubimi, mme mokgahlelo wa manyeloi ao a hlaloswang ka hore ke kerubimi ke manyeloi a pela Morena Modimo haholo. Jwale motho ene o re balang ka yena ho thwe o ne a le pela Morena Modimo, o ne a tsamaya majweng a benyang, o ne a phethehile e sa le Modimo a mo bopa, ho fihlelletse ho fumanwa bokgopo pelong ya hae, a ikgomosa ka lebaka la botle ba hae. Mme ha re tswela pele ka lenyeloi lena, re se re kopana le tshenolo kgaolo ya 12 temana ya 7 ho isa ho temana ya 9 le temana ya 12. Tsona ha di fumanehile di baleha tjena, re ntse re hopola ditaba tsena hore di qala lehodimong kwana. Ho thwe jwale ntwa ya ba teng lehodimong, Mikaele le manyeloi ya hae a lwantsha drakone. Drakone ya lwana ena le manyeloi a yona, empa ha ba ka ba hlola, mme ha ba ka ba hlola ba ena le ditulo lehodimong. Mme drakone e kgolo e leng noha ya kgale e bitswang diabolosi le Satane, e thetsang lefatshe kaofela, ya dihelwa, ya lahlelwa ntle, ya dihelwa lefatsheng le manyeloi a yona. Hona le ntho eo ke kopang re hopole ha re ntse re tswela pele Moi ya Kgabane. Ho itswe o nnile wa tsamaya ka metsamao e phethehileng, pelo ya hao e ikgomositse ka botle ba hao, ke o dietse fatshe ke hona. Jwale le tshenolo ha re bala mona tshenolo kgaolo ena eo re balang ya 12 temana ya 7 le 9 e ntse e bua taba e tshwanang, e re mme drakone e kgolo e leng noha ya kgale e bitswang diabolosi le Satane
e thetsang lefatshe kaofela ya dihelwa ya lahlelwa ntle ya dihelwa lefatsheng le manyoloi a yona. Re se re ithutile ho Ezekiele hore lebaka leo a di etsweng ka lona Satane ke hobane o ile a ikgomosa pelong ya hae ka lebaka la botle ba hae. Ke ka hoo Modimo a ileng a etsa qeto ya hore o diela diabolosi lefatsheng. Empa ha re tswele pele re utlwe sesosa sa borabele kapa boteketwa bona boo diabolosi a bo entseng lehodimong. E tswela pele re ho kgaolo ya 12 ya tshwanelo temana yona ya 12 e re thabang ke hona mahodimo le lona ba ahileng teng, ho madimabe lona ba ahileng lefatsheng le lewatleng, hobane diabolosi o theoetse ho lona a halefile hampe ka ho tseba hobane nako ya hae ha e sale e kae. Taba eo re utlwisisa mona ke hore diabolosi o di etswe fatshe. Jwale ha di etswe lefatshe mona ho thwe o halefile hobane wa tseba hore ha sana nako. Taba e ya hore ha sana nako ko bolelang hore diabolosi o fuwe kotlo ya lefu, moputso wa o fuweng kwa lefu. Ha re ngo ba Roma kgaolo ya botshelela temana 23, Paulus ha ngola mona hore hobane moputso wa sebe ke lefu. Le hore ka mantswe a mang kotlo ya diabolosi ke lefu. Hobane o entse sebe. Lebaka leo Modimo a tlo mo bolaya ka lona ke hobane o entse sebe. Johanne wa pele kgaolo ya boraro temana ya 4, e mong le e mong ya etsang sebe o etsa tlolo ya molao, hobane sebe ke ho tlola molao. Jwale moya kgabane wa bonahala hore bakileng hore ho be le dikoto tse pedi lehodimong ke molao wa Modimo. Diabolosi ha a ka mamela molao wa Modimo, a etsa sebe, mme kotlo kapa moputso o a o fumanang ke moputso wa lefu. E le hore ka mantswe a mang taba ya molao wa Modimo e qadile lehodimong. Yaba moo re se re badile teng tshelo kgaolo ya 12 temana ya 7 ho isa ho 9, jwale yaba ho e ba le ntwa, hobane jwale ho no so na le karolo e tsamayang le diabolosi ka ho se mamele molao wa Modimo. Ho ena le karolo ya Jesu Kriste e tsamayang ka molao wa Morena Modimo. Mme kopa ho utlwisisa taba ena hore sesosa se bakileng ntwa lehodimong ke hore ho ne ho se ho ena le mekgahlelo e mmedi. Jwale Satane a se a sa mamele molao wa Modimo ho kenyeletsa le manyoloi ana a mang. Jwale ha e tswela pele taba ena ha ya fella lehodimong. Diabolosi ke ena o sa di etswe fatshe le manyoloi a hae. Jwale ha qeta ho dielwa fatshe, ra hopola wa ya o lo leka mme Eva le ntate Adama ba wela sebeng. Ha ba qeta ho wela sebeng, Modimo o bua le Noa o re hantle o entse. Jwale ho Kgenese kgaolo ya boraro temana ya 15, Modimo o bua mantswe ke ana o re ke tla beha hloyano mahareng a hao wena Noa le mosadi, le mahareng a peo ya hao le peo ya mosadi. Peo eo ya mosadi e tla kgoba hlooho ya hao, mme o tla e loma seretse. Moya kgabane ka mora hore mme Eva le ntate Adama ba kene sebeng, hantle ka nepo e ne e lokela hore ebe ba etsa ho re ka ra o bitsang ka hore ke setlama kapa setswalle le diabolosi, hobane ba ne ba se ba mametse lentswe la diabolosi. Jwale Modimo ka mohau wa hae ha kena dipakeng, a rola batho bana ba babedi, motho le diabolosi, o kena ka mohau wa hae o re ho lokile le ha motho a entse sebe jwalo, fela ke se ke mo fa mohau wa hore ke tla etsa hore a hloye sebe, a rate botle, a hloye diabolosi. Hobane ha e ne ba Modimo ha kena dipakeng, e ka be le hore diabolosi le motho ke ntho e le nngwe, ba sebetsa ha mmoho ho lwantsha lehodimo. Jwale hloyano ena e fehla hore ho be le mahlakore a mabedi ho batho. Ka mantswe a mang ho tla ba le batho ba reng rona re latela ntate Modimo, ho be le ba bang ba reng tjhe, rona re ntse re latela lentswe la diabolosi. Jwale ka lehodimong ho bile le mahlakore a mabedi, le ho motho ho tla no be le mahlakore a mabedi. Ho tla ba le ba susumetswang ke moya wa Modimo, ba sala Modimo morao. Ho be le ba susumetswang ke moya wa diabolosi, ba sala diabolosi morao. Mme ha re tle re hopoleng hore diabolosi yena morero wa hae ke hore a se ke a boloka molao wa Modimo. Jesu Kriste yena morero wa hae ke hore a be le setjhaba le manyeloi a bolokang molao wa ntate Modimo.
ha re tswele pele hanyane re nke Genese kgaolo ya 4 temana ya boraro ho isa ho temana ya 8. Genese kgaolo ya 4 temana ya boraro ho isa ho temana ya bo 8. Bibele e re ha isa Kaini a tlisetsa Jehova kabelo ya tse medisitsweng ke lefatshe. Re tla hopola Adama le Eva ba kopana ba ba le mora ba mmitsa Kaini, ba ba le mora ba ba le Abele, jwalo. Ke bana ba motho. Ha isa Kaini a tlisetsa Jehova kabelo ya tse medisitsweng ke lefatshe. Abele yena a mo tlisetsa matsibulo a mang a mohlape wa hae le mafura a ona. Yaba Jehova o tadima Abele le kabelo ya hae, empa ha ka tadima Kaini le hae le kabelo ya hae. Kaini a halefa hampe. Ba ne ba ile ba rutwa ke ntata bona hore Modimo ha o mo etsetsa sehlabelo, o mo etsetsa sehlabelo ka phoofolo. Kaini ka lebaka la borabele bo teng pelong ya hae, ho dumella sera hore se sebetse pelong ya hae ka ho se mamele molao wa Modimo, yaba yena o tlisa mahlabelo a meroho. Abele ka ho ikobela molao wa Modimo, yaba yena o tlisa mahlabelo a lokelang e leng mahlabelo a phoofolo. Jwale ho taba ena yaba e utlwisa Kaini bohloko, ya mo halefisa ha Modimo a sa ele hloko sehlabelo sa hae. Ha ntse tswela pele ke Jehova a re ho Kaini, o bohale keng? E ka re ha o etsa hantle, na sefahleho sa hao se keke sa ela na? Kaini a bua le Abele moena hae, mme ha ba le naheng, Kaini a tsohela moena hae matla a mmolaya. Moya-kgabane, ha ntse re bua ka hore ke ba tiisetsang fela ba tlang ho bolokeha. Jwale re ithuta hore na hobaneng re lokela ho tiisetsa. Jwale re se re bone lehodimo ho ile ba le koto tse pedi, ba bolokang molao wa Modimo, ba bolokang molao wa Satane. Mme manyolo ya bolokang molao wa Satane a dielwa fatshe ke Modimo, a dielwa lefatshe. Satane ya ba o lo leka mme Eva, yaba mme Eva o etsa sebe le ntate Adama. Ha o so le jwalo, yaba re bona Modimo a kena dipakeng, a ho tlo ba le hloyano pakeng tsa ba sebeletsang pakeng sa peo ya diabolosi le peo ya hao mosadi. E le hore ka mantswe a mang ho tla ba le dikarolo tse pedi tse ntseng di phela lefatsheng, fela karolo tsena tse pedi di tla be di hloyane. Jwale Kaini o sa hlahile le Abele ngwanabo. Kaini ha boloke molao wa Modimo, o hana ho boloka molao wa Modimo, o tlisa mahlabelo a sa nepahalang. Abele o tlisa mahlabelo a nepahetseng. Taba eo ka bo yona fela e etsa hore Kaini a batla ho bolaya ngwana. Lebaka le entseng hore Kaini a batla ho bolaya Abele ke lefeng. Johanne wa pele kgaolo ya boraro temana 11 ho ya temaneng ya 12. Hobane taba eo le utlwileng e sa le ho qaleng ke hore re ratane, mme re seke ra ba jwalo ka Kaini e neng e le wa e mobe, mme a bolaile ngwanabo. Mme o mmolaile ka baka lang, ke hobane yena mesebetsi ya hae e ne e le mebe, athe ya ngwanabo e ne e lokile. Moya-kgabane, ke lakatsa hore re utlwisise temana lebaka le sesosa se entseng hore Kaini a bolaye Abele ke hobane e ne ha sheba Abele a bona mesebetsi ya Abele, a itjheba a bona mesebetsi ya hae, a bone hore re le babedi le motho enwa re fapane hole. Taba eno ya ba e fehla ka ho pelo ya hae hore a batle ho bolaya Abele. Ha ya fella mono, e theoetse hape ho Jesu Kreste. Johanne kgaolo ya 8 temana ya 37 ho isa ho temana ya 44. Johanne kgaolo ya 8 temana ya 37 ho isa ho temana ya 44. Mona vele e se tla ho Jesu Kreste. Tlohile le hodimong ya Adama le Eva, ntwa ena Modimo a re ke tlo beha hloyano, ya ba ya tloha ya ho Kaini le Abele. Jwale re ntse re tsamaya ka morethetho o tshwanang fela, re se re le ho Jesu Kreste. Jwale Jesu Kreste o bua le Bajuda hore ke a tseba hobane leloloko la Abraham. Ga hopole Bajuda ba ne ba batla ho bolaya Jesu Kreste, ba ne ba hloile Jesu Kreste ho lela haufi. Jwale Jesu Kreste hore empa le rata ho mpolaya ka hobane lentswe la ka ha le na tulo ka ho lona. Nna ke bolela seo ke se boneng ho ntate, le lona he le etsa seo le se boneng ho ntata lona.
ba araba ba re ho yena ntata rona ke Abrahama. Jesu a re ho bona, hobane le bana ba Abrahama le ka be le etsa mesebetsi ya Abrahama. Jesu a re ho bona, hojane Modimo ke ntata lona le ka be le nthata. Lona le tswa ho ntata lona e leng diabolosi, mme le rata ho phetha ditakatso tsa ntata lona, yena ke mmolai ha e sa le ho qaleng. Ko Jesu Kreste mona wa e hlakisa hore nna mesebetsi eo ke etsang ke ithutile yona ho ntate, le lona mesebetsi eo le etsang le ithutile yona ho ntata lona. Nna ntate ke Modimo ya lehodimong, ntata lona ke diabolosi. Ke batla re nne re utlwisise momamedi ya kgabane hore taba e bohlokwa-hlokwa eo bonahalang e le paneng mona ke mesebetsi, ke molao, ke mosebetsi. Jwale ka ha lehodimong taba e ileng ya fehla ntwa e ne e le molao kapa mesebetsi, hore jwale diabolosi o sa ka melao ya hae, athe ho na le melao ya Modimo. Ho jwalo fela le Jesu Kreste ba ne ba batla ho mmolaya hobane ba ne ba tsamaya ka melao ya ntata bona e leng diabolosi. Ena a tsamaya ka molao wa ntate e leng molao wa ntate Modimo. Ha ntse re tswela pele hape moya ya kgabane diketso kgaolo ya 15 temana ya 16 re tlo bala taba ena re nene re nke re ye le ho ba apostola hore na ba apostola bona taba ena na ile ya sebetsa jwang ho bona. Diketso kgaolo ya 5 temana ya 16 ho isa ho 17 le temana 27 ho isa ho temana ya 28. Bebele e re ka mantswe a bobebe a hlakileng. Le batho ha e qala mona ke nkile hare fela diketso 5:16 ho isa ho 18. Le batho ba metse e ka thoko ba ne ba etla Jerusalema ka bongata, ba tlisa ba kulang le ba tshwenngwang ke meya e ditshila, mme ba ne ba fodiswa bohle. Yaba moporiste e moholo wa ema le bohle ba nang le yena ba tshwara ba apostola ba ba kenya toronkong. Itse hobane ba ba tlise ba ba emisa ka lekgotla, mme moporiste e moholo a ba botsa a re, ha re a ka ra le laela haholoholo hore le seke la ruta ka lebitso leo na? Bapostola ba ne ba ruta ka lebitso le le leng fela, e le lebitso la Kreste. Ke ka hoo ileng ha ba le Antioke ba rewa ba Kreste, Christians, e leng ba Kreste, hobane jwale boholo ba ditaba tsa bona e ne dula e le Jesu Kreste, Jesu Kreste, Jesu Kreste. Jwale ba qetelletse ba bitswa ba Kreste. Jwale mona ho thwe ba apostola ba ne ba fodisa batho. Jwale taba ena ya mesebetsi e metle, melao ya Modimo, ho latela molao wa Modimo, ya ba e tsitsinya dipelo tsa babusi ba ka nako eno ba kereke. Mme ho thwe babusi bana ba fihla ba ba kenya toronkong. Ya ba qeta ho ba kenya toronkong, lenyolo ile ba ntsha la ra tsamayang le tempeleng le lo bolela ditaba tsena. Ha ba le tempeleng mono ba latwa hape, ya ba se ba latuwe hape, ya ba le ho thwe banna ba Yesu ke ba priest ba tjhong tjena, ha re a ka re le seke la ruta ka lebitso le la Jesu Kreste. Athe bonang le tlatsitse Jerusalema ka thuto ena ya lona, mme le rata ho tlisa madi a motho eo hodima rona. Empa Petrus le ba apostola ba bang ba araba ba re, e ka kgona re utlwe Modimo ho ena le batho. Ntho re ntseng re leka ho e phahlolla, ntho re ntseng re leka ho ithuta yona ke hore ntho e tlisang hore ho be le ditlhoriso, jwale re lokele hore re mamelle kapa re tiisetse, ke hobane ho na le ba bolokang melao ya Modimo, jwale ho na le ba sa bolokeng molao wa Modimo. Bana ba sa bolokeng molao wa Modimo, ha ba bona bana ba bolokang molao wa Modimo ba etsa mesebetsi e metle, taba ena ka ho dipelo tsa bona e ba kganna hore ba be le kgalefo kgahlanong le bana ba bolokang molao wa Morena Modimo. Ha ya fella mono fela nka mo mohlala wa ho qetela moo ba apostola ba neng ba hloriswa, diketso kgaolo ya 12 temana ya 1 ho isa ho ya 2. Diketso kgaolo ya 12 temana ya 1 ho isa ho ya 2 e re mehleng eo Morena Heroda a qala ho hlorisa ba bang ba kereke, mme a bolaya Jakobo ngwana bo Johane ka sabole. Johane enwa eo buang ka ena, Jakobo enwa o buang ka ena ho thwe bolauwe ke mora wa Sebitia. O ile a bolawa dilemo tse ka bang tse 10 ka mora hore Stefane a tlepetswe ka majwe.
mme a bolawa ke morena ene ho thweng ke Herota Agrippa. Jwale taba e thasellisang ha o bala nalane ya Jakobo ha bolawa ho thwe ile a re jwale ha ntse a botswa hore monna ehlile hore o tiisitse o dumela ho Jesu Kreste, yaba o re ee. Jwale motho ya neng a mo qosa ho thwe o la qetelletse a re icon ke inehela ho Jesu Kreste. Ho latela sebete sa motho enwana le ho tsitsa ha motho enwa wa hore a ka mpa tobana le lefu ho ena le hore a lahle tumelo ka lebaka la Jesu Kreste, ho thwe mosi wa monene ho thweng Jakobo o ile a khumama fatshe a kopela dibitsa hae tshwarelo, yaba hore ke kopa le nna ke selagwe kore molala ona wa ka o pongwe ka sabole jwalo ka Jakobo. Ho thwe ba le babedi yaba ba fihla ba kgaolwa melala ka sabole tsa bona. Mme mmuyi a kgabane re ntse re le ka ho tiisa fela taba hore ho tla ba le mekgahlelo e mmedi jwale ka ho ile hona ba le mekgahlelo e mmedi, ba boloka melao ya Modimo, ba sa boloke molao wa Morena Modimo. Mme taba ena ha batho bana ba kopana, bana ba sa bolokeng molao wa Modimo ba kenwa ke kgalefo kgahlanong le ba sa bolokeng le ba bolokang molao wa Ntate Modimo. Ile a nna etsahala le ka mora ba apostola, taba ena ile a nna etsahala. Ho na le monna eo re ka mo nkang, lebitso la hae ke John Huss, ke monna a ileng a hlaha mane lefatsheng la Czech Republic, toropong ya Bohemia ka selemo sa 1380. Mme monna enwa le yena o ile a nna a ruteha ho fihlelletse le moprista wa kereke e kgolo ya ka nako eno. Ya ga a sa rutehile a ithutile a bala Bebele, ka nako eo Bebele e ne se buka e balwang ke mang kapa mang. Motho ofe kapa ofe ya neng a bala Bebele o ne a qoswa hobane ho ne ho thwe Bebele e balwe fela ke baruti, bana bao re ba bitsang ka hore ke dinkgekge, bonkgekge ba Bebele, bonkgekge ba bodumedi. Jwale monna enwa yena ka ha e ne ebile e le moruti, a ba le monyetla hore a bale Bebele, mme a sa badile Bebele ya ba ho hlokomela ka thuto ya nnete, thuto ya Jesu Kreste. Ya ga a sa hlokometse ka thuto ya Jesu Kreste, ya ba ho ba le kgahlanong le botsamaisi ba kereke e kgolo ka nako eo. Hobane botsamaisi bona bo ne bo re bolokwa ka mesebetsi, botsamaisi bona bo ne bo rekisa tshwarelo. Motho a ne a lokela hore ha a na entse sebe, ho ne ho thwe o lokela hore a ntshe tjhelete a kopele sebe sa hae tshwarelo. Ha a lo etsa sebe mohlomong beke e tlang o batla hore a lo utswa, o ya pela moprista wa mo bolella hore ke batla ho lo utswa sebe se sa ka hore ke tshwarelo, o ka mpatadisa bokae? Moprista mo patadisa tjhelete, ha a qeta hore tsamaya o lo se etsa sebe seno se sentse se tshwaretswe le pele o se etsa. Jwale monna enwa John Huss a tiisa ka matla, ruta kgahlanong le dithuto tse weleng tsa kereke e kgolo ya ka nako eo. Ho fihlelletse ba mo tshwara ba re monna ho bonahala jwale o ferekanya setjhaba, ho molemo hore o shwe wena, ho ena le hore o shwe batho ba bangata. Monna enwa o ile a nkwa a qoswa, yaba wa faswa, a faswa ka ketane. Jwale ha a faswa ka ketane, yaba o bua mantswe ke ana, ke bukeng ya Fox's Book of Martyrs e ngotsweng ke monna o thweng ke John Fox. A re morena wa ka Jesu Kreste o ile a tlangwa ka ketane e matla ho feta ena sebakeng sa ka. Jwale hobane nna ke lokela ho swabela ho tlangwa ka ketane e mafome, motho ha qeta ho tjho jwalo, yaba ho fihla ho etswa phaele ya matlakala le ntho tse tjhesang tse besang, ho fihlelletse mona mahetleng a hae, yaba ho fihla ho laetwa ho beswa mollo ona. Yaba monna enwa o ntse a bina difela ho fihlelletse a thotse, a robetse boko ba lefu, a roballetse tshepong e lehlohonolo ya hore le ha mmele ona wa ka le ho senya, fela ho na le ya tlang eo ke dumelang ho yena, ya tlang mpa mmele o motjha o kekeng wa sengwa ka ho sa feleng, o kekeng wa bola, o kekeng wa shwa. Mme mmuyi a kgabane wa Sesotho Sermons and Problems re ntse re tsitsitse tabeng ya rona hore ke ba tiisetsang ho fihlella qetellong, ba tlang ho bolokeha. Mme ho na le nako e tlang, re se re bone nako tse fetileng, qadile lehodimong, yaba e ntse e tla wa dama le efantwa ena, yaba Kaine o bolaya ngwana bo Abele. Abele ke yena motho wa pele eo re mo hlalosetswang Bebeleng mona, eo madi a hae a ileng a kolobisa lefatshe lena. Madi a hae a kolobisitse lefatshe lena hobane o ne a mamela le ho ya ka dikateng le dikomang tsa molao wa Morena Modimo, mme o ne a bolaelwa fela hore o tsitsitse molaong wa Morena Modimo.
Jesu Kriste le yena o ne a hloriswa ke Bajuda ba mmolaya hobane ne ga ba itjheba ba sheba mesebetsi ya hae ba bona hore re fapane le motho enwa mme ntho eno ya ba etsa hore ba mmolaye. Le ba apostola ba Jesu Kriste o bile jwalo, le ba tlileng ka mora mono o bile jwalo. Bibele e ntse e tiisa bukeng ya ho qetela hore ho tlo tla ho ba jwalo le mehleng ena eo re leng ho yona. Mme ke dumela hantle hore ha re sa le hole le nako e jwalo ho latela diketsahalo tseo re di bonang moo re phelang teng e ka sita le mafatsheng a hole. Tshenyo kgaolo ke ya 12 temana ya 17. Johanne ha le sehlekehlekeng sa Patmos o ngola mantswe ana o re mme dragone ya halefela mosadi mme a tloya ho ya lwantsha masala a leloko la mosadi e leng ba bolokang ditaelo tsa Modimo ba nang le bopaki ba Jesu Kriste. Re ithutile hore dragone o thwe ke noa ya kgale Satane e leng diabolosi. Jwale ho thwe Satane o tla ya a lo lwantsha a halefele mosadi mme a lwantshe masala a leloko la mosadi e leng kereke ya Morena Modimo ha o bala ba Korinto ba 2 kgaolo ya 11 temana ya 12 le ba Efese kgaolo ya 5 temana ya 25 ho isa temana ya 27 di atisa hore Jesu Kriste o tshwantsha kereke ya hae le mosadi. Jwale ho thwe Satane ka bo yena ho thwe o tla lwantsha masala a leloko la kereke ena Morena Modimo. Le hore tla be se le sehlopha ha o thwe ntho ke masala ko bontsha hore ke ba ileng ba qephoha bongateng ya ba bona ba bellwa ka thoko ke Modimo ya ba o ba beha ka thoko e leng ba bolokang molao wa hae. Ntwa yane e qadile lehodimong ya hore Satane o hloile molao wa Modimo o seke wa utswa, o seke wa feba, hopola letsatsi la phomolo lekgetha, o seke wa tlaela ka lebitso la Jehova, o seke wa iketsa medimo ya ditshwantsho, o seke wa betla ditshwantsho, hlonepha mmao le ntatao. Molao oo o Satane o hloileng ho thona le ba tla be ba boloka molao oo qetellong, mme tla re Satane ha ba bona ebe wa ba hlorisa, ebe wa ba bolaya. Tshenyo kgaolo ya 13 temana ya 2 ho isa ho temana 2. Yaba ke bona sebata ha o bala Daniela kgaolo ya 7 temana ya 17 sebata se tshwantshwa le mmuso. Pele Johanne o re yaba ke bona mmuso o nyolohang lewatleng. Taba ena ya lewatle ha o bala kgaolo ya 17 ya tshenolo temana ya 15 ho thwe lewatle ke ditjhaba tse ngata, ke merabe e mengata, ke maleme a mangata. Jwale ho thwe mmuso ona o ne o hlaha merabeng e mengata. Pele Johanne ha ngola tswela pele kgaolong eno ya 13 temana ya 1 le ya 2 hore mme dragone ya fa sebata sena matla le trone ya yona le borena bo boholo, e le hore mmuso ona o thweng ke mmuso o tla hlaha ga ditjhaba tse ngata ho thwe o tla newa matla ke dragone le Satane. Mmuso o tla etsang hantlentle ho thwe sebata sena sa newa ho lwantsha bahalaledi. Temana tsena ntse di pheta ntho e tshwanang moya kgabane hore Satane yena ha se tele o e qadile lehodimong a dielwa lefatsheng mona, mme ha se tele o tla tswela pele. Morero wa hae ke o bona hore lona ba boloka molao wa Modimo ke tla le hlobisa ke le bolaye. Empa Jesu Kriste o re ya tlisetsang fihleletse qetellong ke yena ya tla bolokeha. Ho thwe sebatla sa newa ho lwantsha bahalaledi, mme se tla rapelwa ke bohle ba ahileng lefatsheng bao mabitso a bona a sa kang a ngolwa bukeng ya bophelo ya konyana e hlabilweng e sale lefatshe le thewa. Bomme le bontate le lona bana, ho a bonahala ho na le ba kgumamelang Modimo le ba kgumamelang sebata dinakong tsa ho qetela. Mme ba kgumamelang sebata se fuwe matla ka botlalo ke dragone e leng noa ya kgale e leng diabolosi. Jwale ho tlo ba le qhaqhang eo batho bana ba babedi ho tlo ba le twantshano pakeng tsa bona. Satane ka boyena le ka disebediswa tsa hae o tlo tla lwantsha bana ba Morena Modimo. Ho thwe se tla rapelwa ke bohle ba ileng lefatsheng, ko ka mantswe a mang se tla kgumamelwa ke bohle ba ileng lefatsheng ha e se fela bao mabitso a bona a ngotsweng bukeng ya Jesu Kriste.
Hona le taba eo Jesu Kriste a ileng a e bua ho Mateo kgaolo ya 5 temana kgaolo ya 15 temana 8. Mateo kgaolo ya 15 temana 8 hore ba nkgumamella lefela ha ba ruta dithuto tseo e leng melao ya batho. Ho kgumama hona le sehlopha se tla be se kgumama fela wa bonahala hore se tla be se kgumama se kgumamela melao eo e leng ya batho e seng se ya ka melao eo e leng ya Morena Modimo. Mme taba eno bomme le bontate e tlo etsa hore lefatshe le arohe dikoto tse pedi. Tsenlo kgaolo ya 13 temana 50 ho hlaha sebata se seng ho hlaha mmuso o mong, mme ho thwe mmuso ona wa fuwa matla a ho kenya phefumoloho setshwantshong sa sebata hore setshwantsho sa sebata se tseba ho bua se etse le hore ho bolawe bohle ba hanang ho kgumamela setshwantsho sa sebata. Ha re tlo kena hore na sebata ke eng ka botebo, empa re se re hlalositse hore ke mmuso o fuwang matla a felletseng ho hlaha ho dragone. Sa fuwa matla, sa newa matla le trone ke dragone ho latela kgaolo ya 13 temana pele le ya bobedi. Jwale mona ho thwe ho so ba le mmuso o mong hape. Mmuso ona o tla etsa hore batho bohle o belle batho bohle hore ba kgumamele mmuso wane o neuweng matla ke dragone. Ya sa kgumameng ho thwe o tla bolawa. Ke a tla tiisetsa ho fihlelletse qetellong fela ya tlang bona bophelo bo sa feleng. Mme bomme le bontate ha rena kotisa ho ipata. Ke nnete dipolelo di di hlahe hore ha re lo Kreste mathata hayo. Ha ke tsebe na e teng temana e jwalo, empa nna tseo ke se balang Bibeleng bomme le bontate ke hore ha o qala o ya ka Jesu Kreste, jwale yena a phela ka hare ho wena, o boloka melao ya hae. Ho na le sebata, ho na le dragone e tlo o lwantsha, mme dragone eo e batla hore o shwe. Hantlentle e o lwantsha hore o qetelle o lahlehetswe ke tshepo ho Jesu Kreste. O qetelle o nyahame hore ha tjena ehlile taba e ke yona, haeba ke sotleha haka ke a phaphatheha ke bile ke batla ho bolawa ka lebaka la hore ebe ke dumela ho Jesu Kreste. Na ehlile ke dumetse tumelo e nepahetseng tje. Empa Jesu Kreste hore ba tla le kenya disinakgokgweng mona, ba tla le kenya makgotleng mona, ba batle hore ba le qose, ba batle hore ba le bolaye. Empa ya tla tiisetsa ho fihlelletse qetellong ke yena fela ya tla bolaya, ya tla bolokeha. Ke ya tla bolokeha fela ke ya tla tiisetsa fela ho fihlelletse qetellong ya tla fumana pholoho. Mme ke a kgolwa potso e ntse e hlaha hore na ke jwang re ka tiisetsang. Re se re itse lentswe tiisetsa le bontsha hore o ba ka tlasa ntho, ke hore matshwenyeho ana ha ntse a hlaha wa mamella jwalo ka banna bane bo John Hussey ha ile a mamella ho fihlelletse a ntse a tjheswa, a hloriswa ho fihlelletse ka mahwa Modimo a thotse a phomotse boroko ba lefu. Nna ke a dumela bomme le bontate hore re ka tiisetsa ha re etsa dintho tse tharo. Ho na le ya bone hape ke tlo bua ka yona. Ya pele ke ho dula re le thapelong, ho dula re fadimehile ho Ntate Modimo. Ya bobedi ke ho dula re ya ka lentswe la Morena Modimo. Ya boraro ke hore ha re se re tsebile ditaba tsena, jwale re di bolelle ba bang. Ha re ntse re etsa jwalo, Modimo wa re matlafatsa, tumelo ya rona e ntse e tiya. Ha re sa phetse ho rapela, re bala Bibele ka boinehelo le ka boitelo bohle, ho utlwisisa seo e leng thato ya Morena Modimo. Jwale re bolella ba bang ka Jesu Kreste enwa, tumelo ya rona e tla tsitsa, e tiye letlapeng leo e leng Jesu Kreste. E tla re ha diteko tsena di tla, ho tla ditlhoriso tsena, re tla ba le monyetla ka mohau wa Morena wa hore re tiisetse. Ho na le ya bone eo ke lakatsang hore ke bue ka yona, e leng ho dula tsatsi le leng le le leng re inehela, boinehelo, surrender, ko ho inehela tsatsi le leng le le leng dinthong tse nyane tseo re di etsang letsatsi le letsatsi. Ke tjho taba ena hobane Jesu Kreste o ne a sena sebe,
Bibele ya hlalosa Petrus wa pele kgaolo ya 2 temana 22. Empa e la ga sa le kgathasmane a le serapeng o na lla a rapela re ntate we ha ona ka tsela eo senwelo se ka sa mphetang ka teng. Empa ona lokela go gatisetse go fihleletse qetellong. Fela ho ne ho le boima. Ya ba bua mantswe ana ho Mateo kgaolo ya 26 temana 42. A boela ya la bobedi a rapela re ntate e ka ra se ntwe e ka etswang hore senwelo sena se fetele ho le nna. Ke sa nwele ho sona ha o etswe thato ya hao. Dina re bitsa ka hore ke boinehelo. Ke a bona tsela eo ke tlo etsamaya bohloko. Ke tsela ya lefu. Ya hore di tsa motho e mong le mong di tla be le mahetleng a ka mo. Empa ntate Modimo ha o etswe thato ya hao. Jwale taba eo re buang ke hore ntho e nngwe e tla re thusa hore tiisetse ho fihleletse qetellong. Ke hore tsatsi le leng le le leng dinthong tse nyenyane re inehele ho Morena Modimo. Ka nako nngwe o lekwa hore o kena tikong ya hore o bue leshano. Kopa Modimo a o fe matla o fete tiko eo. Hosane o kena molekong wa hore o nke masiba a dimpshe. Kopa Modimo inehele o hane tiko eno. Hosane o kena tikong ya hore o batle hore o ye mosebetsing ka Sabata kapa o be maemong ao ho ka hlokahalang hore o ye mosebetsing ka Sabata o robe molao wa Morena Modimo. Ikobe inehele Morena Modimo o kope hore a o thusa o fe matla. Dintho tsena tseo re tla be re di etsa diketso tsena tsa boinehelo tsa letsatsi le letsatsi ke tsona tse tiisang tumelo ya rona. Nako eo tlang tiko tsane tse kgolo tse matla Modimo sa ile a re lokisa a fasa a re tsepamisa hodima lefika e leng Jesu Kriste. Luka kgaolo ya 9 temana 23 Jesu Kriste o re a ba bolella bohle a re ekare ha e mong a rata ho ntatela a ke a itele a ipelese sefapano sa hae letsatsi le leng le le leng mme a ntshale morao. Ke rata taba ena ke Luka fela haeba ke hopola hantle diefangeli ya buang ya toboketsang taba ya letsatsi le leng le le leng. Mateo o re fela a ntate fela mona o a ipelese sefapano sa hae tsatsi le leng le le leng. Taba ena ke ketso ya boinehelo. Hobane bomme le bontate hore na re a rata kapa ha re rate ntwa e tlang e re tobile yona e mahlo mafubedu. Ha e hloke monna ya tetemang tumelo. Ha re bolokwe ka diketso, ha re bolokwe ka matla a rona, re bolokwa ke mohau wa Modimo ka tumelo ho Jesu Kriste. Empa rona re le batho seo re lokelang ho se etsa ke ho inehela. Pele Modimo a tiise tumelo ya rona. Tumelo ya rona e tshwana fela le mosifa. Ha mosifa o sa o exercise o sa o kwetlise, nako e thata ya hore o nke ntho e boima e tla o hlola hobane mosifa wa hao etsa bang ha wa itlhopha. Ha wa ka tsatsi le leng le le leng ya ba o ntso o tiisa hore o mamelle. Pele ha o fihla nako ya hore o nke ntho e boima o a hloleha. Ho jwale fela le tumelo ya rona. Bomme le bontate ke ya tla tiisetsa fela ho isa qetellong ya tla bona bophelo bo sa feleng. Hobane ntwa eo re tobaneng le yona ke ntwa e thata. Ba bang ba rona mohlomong ba tla bolawa. Ba bang ba rona be ke ba shwa empa ba tla hloriswa. Ba mamelle ditlhoriso tsena ho fihlelletse ba bona Jesu Kriste a etla ka mawa le hodimo. Nna ke kgodisehile bomme le bontate ho latela diketsahalo tseo ke di bonang Lesotho moo ke phelang teng le dinaheng tsa bo Ailane le dinaheng tse ka mose. Ke kgodisehile hore ho tla ho bediwa Jesu Kriste ho atametse. Empa pele a tla ke kgodisehile hore e mong le mong o tlo lekwa. E mong le mong o tlo tsamaya diteko. Jwale ka ha Job a ile a tsamaya diteko tsa hae a le mong, e mong le mong o tlo tsamaya tekong ya hae. Mme taba ke hore na re tla tiisetsa ho fihlelletse qetellong na. Leeto la bokreste nna ke hlokometse hore ha se leeto leo Modimo a reng ke batla ho bona hore na o tla qala ka sefutho hakakang. Ha o qala ka sefutho qetella le ka sona sefutho. Ke leeto le batlang mokoka bomme le bontate. Ke leeto leo Modimo a sa shebang fela hore na re qala jwang.
fela o shebile ka nqane hore na re tla fela re fihle kgweleng re ntse re inehela. Ke ka hoo ha o bala buka ya Tshenolo, Modimo ha bua le dikereke tsa hae tse supileng, e leng nalane ya bokreste ho fihlelletse Jesu a tlile. Ho tloha kereke ya pele ho fihlelletse kerekeng ya ho qetela, ho na le ntho a ntsa bua ka yona e le nngwe fela, ya hlolang. Ho dikereke tsena tse supileng, ho ya pele tshello kgaolo ya bobedi, temana bosupa, ya hlolang ke tla mo fa ho ja sefate sa ho phela, se ka hara paradisi ya Modimo. Kereke ya bobedi, kgaolo ya bobedi ya tshello temana 11, ya hlolang a ke ke a etswa hampe ke lefu la bobedi. Kereke ya boraro, tshello kgaolo ya bobedi temana 17, ya hlolang ke tla mo fa ho ja manna a patilweng, ke be ke mo fe le lejwe le lesweu leo ho ngodilweng ho lona lebitso le letjha, le sa tsejweng ke motho ha e se ya ka le amohelang. Kereke ya bone, tshello kgaolo ya bobedi temana 26, ya hlolang mme a tiisetsa ho etsa mesebetsi ya ka ho isa qetellong, ke tla mo fa mmuso hodima ditjhaba. Kereke ya bohlano, molaetsa wa ona, tshello kgaolo ya boraro temana 5, ya hlolang yena o tla apeswa diaparo tse tshweu, mme nkeke ka hlakola lebitso la hae bukeng ya bophelo, empa ke tla bolela lebitso la hae pela ntate le pela manyolohi. Kereke ya botshelela, tshello kgaolo ya boraro temana 12, ya hlolang ke tla mo etsa tshiya tempeleng ya Modimo wa ka, mme ke tla ngola hodima hae lebitso la Modimo wa ka. Kereke ya ho qetela, e leng kereke ya Laodicea, e leng moloko ona o nna le wena re phelang ho ona. Jesu Kreste o re ho Tshenolo kgaolo ya boraro temana 21, ya hlolang ke tla mo fa ho dula le nna troneng ya ka, jwalo ka ha le nna ke hlotse mme ke dutse le ntate troneng ya hae. Moya kgabane wa Sesotho Sermons and Programs, Morena Modimo a re etse hantle, a re hlohonolofatse, a re thuse hore letsatsi ka leng a tiise tumelo ya rona. Rona wa rona ko inehela jwale a re sebetse, e tle re nako yane ya mahlomola e tlang, eo nna le wena ka bomong ba rona re tla lekwa, re tle re mamelle. Ke rata mantswe a mona ho thweng Richard O'Feel ha ngola bukeng ya hae ya The Lord Save My Church, Oh Lord Save My Church, Morena boloka kereke ya ka. O re, when the testing time comes, it is too late to get ready. When the storm strikes, it is too late to get ready. O ha re bona vale ho befa ho ba hobe, ha se nako ya hore ebe re ntse re itlhopha. Nako ya ho itlhopha e tla pele ho mathata. E se ka Morena ka re thusa hore jwalo ka se ntse re atamela mathata tjena, qaleho ya matshwenyeho re tle re tiisetse ho fihlelletse qetellong. Ena ke thapelo ya ka, mme ke lakatsa ho rapela le motho e mong le mong hohle moo o leng hona teng, ha hore Ntate Modimo nthuse. Ke qadile leeto lena, ke kopa o tlo nthuse, o be le nna, o mpepe, ke tiisetse ho fihlelletse qetellong ya lona. Haeba o teng motho ya jwalo moo o leng hona teng, ke kopa re tle re etse thapelo le wena. E ka nna ba ke monyetla wa rona ho qetela hona, hobane ha re tsebe tse tlang ho tla, ha re tsebe tsa hosane. Empa seo ke lakatsang hore re se etse ha jwale ke hore re inehele ho Modimo, ebe yena fela ya tla re tataisa, ya tla re belesa, a re fe matla, hobane ke ya tla tiisetsa fela ho fihlelletse qetellong, ya tla bolokeha. Ke kopa re etseng thapelo. Ntate wa ka ya lehodimong ya utlwang, wena o ile wa fa Jobo ra tiisetse, wena Morena Modimo o ile wa fa Jesu Kriste ra tiisetse ho fihlelletse qetellong. Wena o ile wa fa John Huss ho tiisetsa ho fihlelletse qetellong. Wena Ntate Modimo o ntso fa bana ba hao hore ba tiisetse ho fihlelletse qetellong. Ra kopa ka ona motsotso Morena, re qadile leeto la bokreste, re inehela ho wena Morena, fela vele re tshohile, re bona dintho tse tlang di le lerotho Morena, ho le hobe ka pela rona Ntate. Re tobane le ntho tse thata tse qosang hore re etse qeto ya ho boloka molao wa hao kapa ho boloka molao wa ye mobe. Ntate, qeto ena re ka etsa fela re susumetswa
ke wena ka moya wa hao o hanallang hore re latele molao wa hao re ikobele wena morena mohau wa hao o thuse ho boloka molao wa hao. Ke rapele mo le mo morena ya mametseng ditaba tsena morena hore o mo thuse a tle a tiisetse ho fihlelletse qetellong. Ena ke thapelo ke etsang bitsong le matla la mopholosi Jesu. Amen. 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 Mui ya ka tehang ge a leboa ka ha o ile ba bona o tsama ka lomane go fihlela mona mo ke fihlile gona teng, mme ke le go sheba dipotso ga ke di bone, ke bona fela ka nete batho ba sa ba mametse, mme ke lemoga amene tse ngata mono tseo re di fumanang go bahlanka ba nate modimo ba ntse ba na le gona gona jwale. Da le magao ge a leboa go ntate, mme ka go tšhola hle ntate ne ge emise gona monana he, mme mo ya ka tehang ge leboile haholo go ba le gona he jwale ka ge tseba gore ehlile ko wena mosebetsi mogolo wa program ena le program ena e teng ka baka la hao, ge o leboa ka mehla yohle ga o ntse o ba le gona, mme ka go tšhola hele modimo a ka bolokehle nakong ena e bohloko ya COVID-19. Matshwenyo a mangata lefatshe mona ntate mahabelo ka bontsha gore ehlile ha re sheba ehlile nako ena e se le mpe haholo, mme go tla hlokahala re hle re tie, mme ntate ge leboa haholo ka gore o fe malebela gona re tie jwang ntate ka gore bona batho ba sa phetse go rapela a ba le ntswate modimo hape ge le tswang ge le share le ba bang a bena re thusa go tle re tie tumelong ena, mme ntate ka go tšhola hle re tse re he ha re sa se ba bui ba ena kanane hantle go fihlela kopana bona hape nako e tlang modimo a be le bona ge a leboa. Amen. Ke a leboa ha ke utlwe. Ke a leboa. Okay. Ke hantle ntate, re kopa he ge tle ge kwala mona teng ga monana ge le bile a go ntate. Amen.